Abangcwele babingelelwa namhlanje kuseni ngesabatha likaNkulunkulu wethu elabusiswa eEdeni, namanje libusekile elingcwele kuzibe umhlaba uyaqedwa yagoqwa likhona semhlabeni omusha la siyobuya khona yonke inyama kuzodumisa uNkulunkulu endaweni yakhe engcwele ngosuku lwakhe lwesabatha. Sibuyela ke esifundweni sethu saleli viki, isifundo number 10 esimnandi esithi nje ke ukwenza okungacabangekiyo. Indimana ekhanda uIsaiah 53 ivesi lesihlanu elikhuluma ngokuthi uJesu walinyazwa ngenxa yephambe kuzidwa chotshozwa and then wajeza uba sibe nokusindiswa ngeyigoqa nje bafowethu. Engicabanga ukuthi wena kuzofunda wenze konke okufanele ukwenze ubulungiswa bakhona ngaphambi basiqala isifundo sethu ke ake sikhuleke. Moya engcwele sicela ube nathi esifundweni silekelele ngenxa kaJesu. Siyakhuleka ke manje naphakade, amen. Uma siqala isifundo sethu sikhuluma ngesihloko esithi ukwenza okungacabangekiyo noma ongacatshwanga. Sibona indoda yaseChina engumKristu egama layo lingu Ulafuk. Le ndoda yenza into eyisimangaliso bazalwane, yazinikela ukuthi izoba isiqila endaweni eSouth America ngenxa yokuba yayifuna ukufikisa ivangeli kubantu abangamaChina babeziqila eAmerica lesikhathi leso. Yayingenandlela kufanele kubona ngaphandle ukuthi beyingxenye yabo. Yafungena ke yashumayela yaze yagcina ishona, kodwa ke ishona nje sekwenzile umsebenzi omkhulu. Abantu abayizinkulu abamakhulu amabili yaxolisa babe sebephendukile bebe ngamaKristu noma sebezwile indaba yabele nodihlusa ukuthi bazizwe. Lokho kuzinikela kwayo ngaka acabangeki futhi asibaningi esingakwenza lokho kuyidela ungaka noma kuthiwa siyashumayela emphakathini. Kuningi ungayideli esikwenza, ingakho singashumayeli njalo emphakathini wethu ngoba lokho kuzidela kuyashoda kuthini. Kwezo kungacabangeki njengale ndoda kuyashoda kakhulu kuthini. Uma siqhubeka lapha sitholile ukuthi uIsaiah ukhulumeke ngobufakazi obuvivinyayo. Isaiah 50 isahluko leso uverse 4 kuya kuverse 10. Lapha nje into ayivezayo ngoJesu ukuthi azangafihle ubuso bakhe ehlazweni. uJesu kulabo bamshayayo bemhlephula isilevu bemphimisela ngamathe, akazange uJesu Kristu akufihle konke lokho. And okunye futhi okuvelayo la ukuthi nomhlane wakhe wawunikeza laba babemshaya nezihlathi zakhe nje basengichazileke azange ayifihle kulabo abamhlephula isilevu bemthela ngamathe bemkhafulela ngamathe. Ilo ndawana ke esiyifundayo nje kafushane kuIsaiah isahluko 50 uverse 4 kuya kuverse 10. Lapha ke uyabhala ke umbhalo wethu wesifundo uthi uma uIsaiah wayeqonda ukuletha ulwazi nje kuphela, wayengasinikeza leyo mniningwane kube kanye ngomesiya. Kodwa ke into afuna ukuyenza afuna ukuyifundisa nokuncenga ukuthi abalaleli bakhe babe nokwazana nale ncegu yenkosi ekuyiyona ephethe ke ingongoma enkulu eqinileyo yomyalezo incwadi kaIsaiah. Ngamanye amagama uma umlayezo kaNkulunkulu uqhamuka uvela igxathu negxathu, lokho kwenza ukuthi sikwazi ukubamba ke yonke iminxa eyahlukeneyo ngale ndaba kuze isithombe afuna ukusibeka sigcwale uIsaiah siphelele. uIsaiah ke ubonakala njengomuntu esingathi uchwepheshe okwazi ukuhlanganisa into ukuze lofuna ukuyilalela akwazi ukuthi ayizwisise kahle. Masibheka ke Isaiah 49 verse 7 la sibona khona incika kaNkulunkulu delelwayo eyaliwayo nesiqila igilazwa ngababusi. Inkosi kuthiwa amakhosi ayophakama namakhosana athobe phambi kwayo. And then lapha Isaiah 50 uyasifundisa ke ukuthi le ndoda esikhuluma ngayo eyigodini ejulile yaba uthisha omnene, ifundisa amazwi
aqinisa umuntu okhathele. Indlela yayo yabe iholela ekuthenini ibe umuntu ohlukunyezwayo ngokwenyama. Kodwa-ke kuhlukumezeke kwakhe ngokwenyama sibona-ke kuqhamuka ekugcineni ukuthi kanti indaba yonke injengoDavide inkosi eyabe ihlaselwa futhi inqotshwa ngesikhathi sika-Amoni njalo njalo. Ngithanda ukuyishiya le ngizongena kakhulu kuyo ngoba ngifuna ukukhuluma ngoJesu hayi kakhulu ngoDavide, nanxa kukhona umzekelo othile omthintayo. Kodwa ngithanda nje makuthiwa laphana-ke let him come down from the cross now and we will believe in him. Into engiyifundileyo-ke la ukuthi uJesu lo uma eveza amaqiniso ahlolayo ngo-Isaiah, Isaiah eveza uJesu ngeXolisi, uveza uJesu Kristu ekwazi ukubekezelela ukuthi angaphindiseli, kodwa amandla alokho wayenawo, angabulali, angalwi, kodwa amandla okulwa wabe enawo. Into esiyifundayo ku-Isaiah 50 verse 4 to 10 sibona ukuzithoba kukaJesu, thatha isimo sobunceku engumuntu oxolelayo aphinde futhi abe nokuzidela. Yilokho-ke esikutholayo-ke okubalulekile engikholwa ukuthi sifunda-ke futhi siqhubeka-ke evikini nathi sifuza le nkosi yethu egama layo linguJesu. Uma sihlabela-ke phambili siyathola ukuthi le nceko ingceke ehluphekayo. Kukhona-ke ingoma ka-Isaiah 52 13 to 53 verse 12 eyona-ke ekhuluma ngalo Jesu as a suffering servant. Ibesithi ingoma-ke sisho noma inkondlo, ipoem. Lapha-ke kuthiwa-ke le poem le nkondlo-ke igcizelela-ke ukuthi u-Isaiah uyagcizelela ukuthi yena ngempela lolu dumo lwakhe lokuthi umprofethi wevangeli lumfanele, ngoba into ayikhulumayo ibonisa ubuchwepheshe nokuphelela kwevangeli ngenkonzo noma ngenkondlo ebonakala iza kahle kakhulu kule ncwadi yakhe ayibhalileyo. Kafishane nje into enhle kabi ebonakala iqoqela ndawonye ukudunyiswa okukhulu nokwembulwa kwalento kaNkulunkulu engacabangekiyo okuyiyona ayomele uThixo okukusindisa umuntu. Ngakho-ke wehlele ezingeni eliphansi kakhulu ukuze alekelele umuntu esonweni. Yilawo mazwi-ke esiwafumanayo lapha abalulekileyo, nokuthi-ke uJesu basiwe Isaiah 53 uJesu wayephakanyisiwe kodwa futhi ehlupheka, noma esephakanyisiwe enjalo, kodwa futhi kuyavela ukuthi wayengayiphakamisi yena, wayephakanyiswa imisebenzi yakhe, ephakanyiswa uNkulunkulu, kodwa futhi inhloso enkulu ukuthi uma esesindisa umuntu aphakame naye esimtakulile lapho umuntu kade ecwile khona, ebhajwe khona odakweni lwesono. Lapha-ke siyathola futhi ukuthi uJesu Kristu wake wamoshakala, wangabe sabona nokubonakala, shuthi ngenkathi eshawa egcwele igazi ebusweni njalo njalo. Kwakukhona ukumoshakala nekujeziswa okukhulu akuthola, kodwa-ke kuwa konke lokho ubuhlungu uJesu abutholayo sesicabangela-ke nathi ukuthi kwakuba kuyithini, kwakuyoba kanjani. Kwangenxa yethu ukuze thina sithole usindiso. Wayeyithobile kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. uPhilip 2 verse 5 kuya ku-11 waqala kuJesu Kristu esesimeni esifuze esikaNkulunkulu, kodwa waya ngokuya ehla eyidela, eyichitha noma eyithulula yena ukuze abeke sesimeni somuntu ogqilazekileyo, eyithoba kwaze kwaba sekwehlelele ekufeni, imbala ezingeni eliphansi nawonke amazinga akhona lokwehla, ukufa, lokho inkosi yethu eyakwethatha esiphambanweni. Ngakho uThixo wamphakamisa kakhulu phezu kwabo bonke abanye, ukuze-ke sonke simazi ukuthi uyinkosi. U-Isaiah 49 verse 7 naye futhi lokho uyakufakazela. Lapha-ke ekuhliseni kaJesu Kristu ize ithi iBhayibheli amadolo onke ayoguqa akhuleke kuye, ngamanye amazwi abasezulwini, abaphansi, abangaphansi komhlaba. Ithi iBhayibheli nezilimi zonke zivume zithi uJesu inkosi. Leyo nkonzo yenzeka ngenxa yokuthi inqobo lwakhe wayehlile washona phansi ezingeni eliphansi lokufa, ukuze kuthi mayesephakama evuka ekufeni ephakame nabantu abazothola usindiso
ngenxa yoba uqobo lwakhe uJesu Kristu enceke kaNkulunkulu ehluphekileyo. Inhlupheko yakhe yayigaranta ukubusa kwethu, ukufa kwakhe kwagaranta ukunqotshwa kokufa kwethu, uvuko lwakhe laqinisekisa ukuba nolethu uvuko luyaba khona ekugcineni. Yilawo magama-ke sihlobo sami engiwathanda ukuwaqaphela. Uma sihlabela phambili-ke siqhubeka la magama esiqeda ukukhuluma ngawo ukuthi uJesu ufuna ukuthi sisindiswe ngaye njengoba esifelile esiphambanweni. Siyathola-ke futhi ukuthi u-Isaiah 52:13-53 verse 12 uyabuya la kukhona umbuzo ukuthi ubani owakholwayo, who has believed. U-Isaiah 52 verse 13 inceke kaNkulunkulu iphakanyisiwe kakhulu. Kodwa-ke futhi-ke kukhona isixwayiso-ke esichazayo kumavesi alandelayo ukuthi-ke nanxa iphakeme kanjalo kodwa futhi yaphinde yaba yimbi isilinyaziwe ngaphezu kwabo bonke abantu abake balimala emhlabeni. Uyazi kukhona ukulimala okudabukisayo uma sibuka mhlambe ey'ndabeni umuntu kuze kuthiwa uma bezosivezela kuthiwa umuntu obuthakathaka axwayiswe kuqala ngoba kusuke kukhona into embi eyenzekile. uJesu Kristu akekho umuntu exwayisiwe ngaye, wayemubi ngenxa yokuthi wayelinyazwe kakhulu, kodwa konke kwangenxa yesono sakho nesono sami, kuba leyo nhlupheko yakhe kube yiyo ezothi sikholwe thina ngokukholwa bese sithola-ke usindiso. U-Isaiah 52 lo esikhuluma ngaye kuya ku-53 uverse 12 usipha nawo amazwi uma ngabe simsummarize nje kafushane ukuthi walinyazwa abathatha nabantu, and then-ke waba nesabelo nabantu abayizoni, waba kanye nezoni, wayeseke ezothwala izono zabaningi ukuze kuthi ngalokho-ke abe ngozonxusela abaningi abenza izono noma-ke abenza-ke isono. Ngakho-ke umbiko ngoJesu Kristu muhle kakhulu. Ubani-ke ozokholwa na? Ngicela-ke ubaba nawe sikholwe nguye ngoba umbiko ongaye uyindaba emnandi kakhulu. U-Isaiah 53 verse 1 usiya nombuzo osichallenge kakhulu ukuthi ubani ozokholwa indaba engakholakali. Kodwa-ke siyatshelwa futhi ukuthi udabeni lonke ukuthi cha, singakwazi ukukholwa phela ngoba nakho ukukholwa kumele sikwenzile ukuze le mbuzo esinayo iphenduleke, kanye nokuthi futhi sibe nengqikithi eqondileyo yokuqhathanisa uJesu Kristu oyena owazi ukuthi asifele bese kuthi ngengalo yakhe noma ngamandla akhe afumaneke usindiso. Isaiah 52 verse 10. Nesithole futhi ukuthi-ke okucacileyo ngaye ukuthi umbiko ngaye ungakholwa noma singakholwa yiwona. Umbuzo omkhulu uthi uyafuna yini ukuba uthole amava kaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu asindisayo na? Impendulo-ke ithi yebo, ngiyathanda. Lento masiyibike-ke nabanye sibazise bakholwe ukuthi uJesu Kristu unguye lona umbhalo oclaima noma oveza ukuthi uyena. Uma siqhubekela phambili kuthiwa lapha the unreachable is us. Okungafikeki kubo yithina. uJesu Kristu wazehlisa kwazofinyelela kuthina sisezingeni lokuthi akufikeki kithi, sibhajiwe esonweni lapha phansi, kodwa kwaqhamuka inkosi yamakhosi yazozalwa njengenkosi yokuthula, yakwazi ukuthi noma idelelwa kodwa futhi yakwazi ukuthi ibe ngumsindiswa labo abangayideleli abayivumayo. Kuyavela-ke la uJesu Kristu ukuhlupheka kwakhe uyona nto-ke ebenkulu kakhulu esimele siyibukisiseke ukuthi wahlupheka kodwa wayesesixola izono zethu, washawa kwangathi ushawe uNkulunkulu ngenxa yokuba kumele ngabe kushawa thina njengabantu abayizoni. Intengo esithengwe ngayo-ke bazalwane eyintengo engalinganiseki, inkulu kakhulu laphana-ke esiphambanweni. Kangokuthi incwadi okuthiwa i-God's Amazing Grace ikhasi 172 yona ize ithi bheka esiphambanweni la sibona khona uJesu Kristu ephakanyisiwe, ithi buka izandla zakhe, amanxeba nezibhikili ezinonya, bese ubuka inyawo zakhe
eyifasiwe zashawa zabethelwa isiphambanweni, bese ubona ukuthi ngalokho uJesu wathwala izono zethu emzimbeni wakhe, yena wahlupheka kakhulu ekhala kamunyu ukuze akhiphe intengo yokuhlenga. Bazalwane, uma kuthiwa nansi imali ikhiphe uzothenga kanti ayikho leyo mali, uzothenga ngani? Kodwa uJesu Kristu waziveza ukuthi uyimali edlula imali yokuthengela umuntu usindiso. Siyabonga kakhulu kuJesu, usithengile ngomnikelo uqobo lwakhe ayiwona noma awenzile. Hayi inhle inkosi yethu ngalokhu. Uma sihlabela phambili sola indaba la ethi a transforming reparation offering, lapho sibona khona ke umnikelo oguqulayo nobuyiselayo esimeni. Isaiah 53 10 kuya ku12 ngokucacileyo futhi nakhona wafela izoni wazinikela njengeyona kuphela indlela yokuba umuntu angaphuma ngayo esonweni. Ayikho indlela enye ebibekiwe, sinayo plan B, uplan A kuphela esingasindiswa ngawo, obiza umnikelo nomhlatshelo uJesu Kristu asenzele wona. Lapha ke kunamavesi engiwathandileyo nje amaningana la ethi umbhalo wabhekela amavesi bese ubuka ukuthi ahlangana kanjani nomlayezo kaIsaiah 53. UBahubo 32 verse 1 and 2 la ethi khona ubusisi umuntu oxola izono zakhe nobubi bakhe bungabalelwa kuyena. Leyo nto ngabe uJesu Kristu usenzele yona. So iyahlana kakhulu Isaiah 53 noma ubo 32 uverse 1 no verse 2. KwabaseRoma 5 uverse 80 iyasho ukuthi lapho siseyizoni uKristu wasifela. Ngale ngempela ke ileyo nto ke eveze lakhe uthando ngakho kusithande kakhulu Isaiah 53 nalapho futhi usathinteka noma usabekeka njengendlela impela eyiyona uJesu Kristu asithande ngayo uba ngalokho kufa kwakhe sifumane usindiso. Uma ubheka uGalatia 2:16 iBhayibheli ikinyabelo elungisiswa ngomthetho kodwa silungisiswa ngoKristu ngokukholwa kuyena uqobo lwakhe. And then uPhilip 3 uverse 9 kuyasitshela ukuthi akukho ngokomuntu kodwa ngokukholwa siyalungisiswa hayi ngomthetho. And then uHebrew 2 uverse 9 kuyasitshela ukuthi wakuzwa ukunambitha ukufa ngenxa yabo bonke kodwa futhi wafumana umqhele egcineni enziwe wabamncane encane kuneyingelosi isikhashana. Uma ufunda ke lena ngithanda kakhulu ke le uPetro wokuqala 2:24 ayiyona ivele Isaiah 53 nje uma ethi wathwala izono zethu emzimbeni wakhe bese ithi ke futhi ngenxa yezono zethu ukulunga kwakhe kwaba ukulunga kwethu wahlupheka esonweni efa ukuze akwazi uba aphile ngokulunga. Ithi ngemvimbo yakhe siphulukisiwe. Ivele ithathe ngempela kaIsaiah 53 imbeke esithombeni. Ngithi ke mina mase ngiyigoqa indaba Isaiah 53 akamile yedwa eBhayibhelini. Nenqaba amavesi amfakazelayo njengala esengwafunde ngasenhla. Ngakho ke akukho sifundiso esiyiso seBhayibheli ngevesi elilodwa kodwa leli vesi liba nodade wababaningi ukwakha ke imfundiso esingathi doctrine esingakholelwa kakhulu kuyo ukuthi uJesu Kristu ngempela yena umfeli wakona kwethu. Ngithi ke mina lapho umzuzu lo obalulekileyo kakhulu. Ngakho uNkulunkulu ngempela wayehlosile ukuthi abantu basindiswe, akubanga imistake ukusindiswa kodwa bekuhlelo kaNkulunkulu okumele simbonge ngalo indlela emangalisayo. Masifunda ke la esihlokweni kuthiwa ke inceka kaNkulunkulu lena endaweni yemvana iyona ke eyaholelwa lapho njengemvu Isaiah 53 uverse 7 and then kwasukuthi ke abantu bakwazi ukuthi abalahlekileyo Isaiah 53 uverse 6 bakwazi ukuthi basizakale. And then siyathola ke futhi ukuthi wanqunywa ezweni labaphilayo Isaiah 53 verse 8 ukuze phela
akwazi ukubuyisa abantu abalahlekile engumhlatshelo ovuselela ithemba kithina inceke kaNkulunkulu eyeza yazokufa ezweni lethu la kungabuya khona yavuka yaphakanyiswa isihluphekile and then yandisa-ke izinsuku zayo. Kafushane nje siyathola ukuthi Jesu Kristu bazalwane wenze konke angakwenza kuba umuntu obhubhile esonweni aphinde futhi abe ithuba lesibili. Ithuba lesibili-ke likhona ngoJesu nje yedwa, kodwa kubalulekile ukuthi sibuye nathi masishane singalindi amathonsi abanzi ngoba vele kuhambe bese kuyabheda-ke nakukufa. Uma umuntu efengalungisile kuyobhimba kakhulu ekuseni, inkosi uma ebuya ngeke sikwazi ukuvuka uma sifele esonweni, kodwa uma sifele enkosini guarantee uvuko lokuqala siyibona inkosi yamakhosi. Ngakho-ke asimo kakhulu uNkulunkulu ngasenzele khona ngemhlatshelo omkhulu obuyisela thina esimeni sethemba kanti singasenalo ithemba. Sisivala-ke isifundo sethu ihlobo zami ngokubuka isigaba sokugcina la kunencwadi ebhalwa ngumama White LNG esihloko sakhona sithi Selected Messages, ibook 1 ikhasi ngu-302. Ngiyathi mangiyibuka ngadalela ngiyithanda ake ngiyifunde ngiziphi isikhathi. Ithi-ke lapha-ke uKristu wathwala izono zethu emzimbeni wakhe esiphambanweni, bese ithi sinjani isono ukuze angabikho umuntu noyedwa ongaba inhlawulo yaso. Kunjani uqalekiswa kwesono ukuthi kuphela oNkulunkulu engakwazi ukuthi asiqede. Isiphambano-ke sikaKristu siyafakazela-ke wonke umuntu ukuthi inhlawulo yesono ingukufa. Bese kuthiwa lapha-ke must there be some strong bewitching power which holds the moral senses stealing them against the impression of the Holy Spirit. Kuthiwa makube khona amandla obuthakathi amakhulu akwazi ukubamba umuntu kubangazizwa kumele ayiphathe kahle ekufanelekile kuze kwebiwe futhi inhliziyo yakhe ingabe sakwazi ukulalela umoya ongcwele uma ekhuluma nayo na. Kusho ukuthi-ke uma singamlalela uNkulunkulu kukhona isela lenhliziyo lethu eliyintshontshileyo, kukhona umoya wobuthakathi ovela ngakusathane asithakathile. Oleyo ncwadi-ke our high calling ku-page 44 umbhalo ofanayo. Lena ngiqaphela eqaleni nansi iqala manje-ke yona ithi umthetho kaNkulunkulu wombuso wakhe wenziwa waphakama lapha ekufeni kwakhe indodana kaNkulunkulu okukuphela kwayo. Ithi uKristu uthwale icala lesono somhlaba kwanelisa uba inyama kwakhe njengoba efa indodana kaNkulunkulu. Ithi ukuhlupheka kwakhe ikona-ke futhi okwazi ukuthi kuqinise kuthiwa-ke lapha he could suffer because he was sustained by divinity. Wayehlupheka ngoba wayeqiniswe ubuNkulunkulu. Ethi lapha-ke mayiqhubeka-ke he could endure because he was without any taint of disloyalty or sin. Waqinisela ngoba kwangekho lutho oluyichashaza lesono noma ungathembeki ungabi qotho. Ithi kuKristu wanqoba nqobela-ke umuntu ohlanzeni lomuntu njengoba enzela umuntu ubulungiswa obekumele umuntu ukuthi ajeziswe. And then isithi-ke laphana-ke wasitholela ukuphila okuphakade thina abantu bese-ke sikwazi ukuthola, kodwa futhi waphakamisa nomthetho kaNkulunkulu mayesefa wawenza wahlonipheka. Angizokhuluma kakhulu-ke ngale ndaba yomthetho ngoba ibanzi. Ngiyazi khona umthetho kaNkulunkulu owu-10, khona umthetho kaMoses eyaphela esiphambanweni, khona imithetho yamaJuda njengesizwe yokuphila nokuhlalisana kwabo, kukhona imithetho ezincwadi zokuqala kaMoses. Singabala-ke ibonelo eziningi uma sikhuluma ngomthetho. And then ukhuluma ngani uPaul lapha mekhuluma ngomthetho? Ilo kaNkulunkulu bazalwane kwakumele uphakanyiswe ngoba uJesu uma efa ukona ukweqa umthetho. Uma umuntu efelwa esonweni uzonikezwa amandla okugcina umthetho kaNkulunkulu, uzaqhubeka nesono lesi uNkulunkulu angasithandiyo emntwini.
Masigoqa-ke isifundo sethu kuthiwa-ke lapha-ke esekhulumile-ke ngokuzalwa futhi waphinda wamdalula-ke uJesu Kristu kanye nomsebenzi wakhe okaNkulunkulu umkhululi. U-Isaya-ke ekugcineni uphinde asembulele-ke inhlekelele enkulu esinikeza ithemba. Usifundisa ngosindiso nangokuphulukisa olahlekileyo noma abantu abalahlekileyo, okubandakanya mina nawe. Inceka kaNkulunkulu uyavolontiya ukuba ithwale ukuhlupheka kwethu nokujeza. Bazalwane, uyazi ukuthi ma uzoshawa, khula seshawa ezikolweni, wawubikela ukuthi nayi le ndukuyeza engqeni, le ndukuyeza esandleni, kubuhlungu. Kuba kwangaqhamuka omunye umfundi nje athi hayi ngizoshawa endaweni yakho, cishe ungajabula. Mhlawumbe iqobo lakho uthisha athi hayi ngicela ukuthi ngishawe mina kuyeke wena. Kwangaba yinto mhlawumbe emangalisayo. uJesu wenze lokho-ke bazalwane, noma ngaphekwa lokho eqinisweni wazongena endaweni yomuntu bekumele ajeze, kwajeza yena. Kwathi ubulungiswa obufanelekileyo ukuba benzeke kumuntu ngokomthetho kaNkulunkulu bazokwazi kubani kuyena uJesu. Ngakho-ke ngiyabuka nje ukuthi ngempela uJesu ngokuqinisileyo kwenze okungacabangekiyo. Ngifuna uyiguqele enkulumo yethu ngokuthi nje isihloko sonke sithi doing the unthinkable sihlangana kahle kakhulu nesifundo sonke seviki, lapho ngempela sesibonile ukuthi uNkulunkulu wenza okungacabangekiyo ngokuthumela indodana yakhe kulo mhlaba izelwe yodwa ukuba ngayo sikwazi ukusindiswa. Na uqobo lakhe uJesu uthathe enyameni yakhe kuba enziwe isono, engazangasenze isono uba sibe kulunga thina ebesazana nesono. Leyo nto ebalulekileyo. Ngakho uJesu wayesiwa esiphambanweni, walenga waqopha ngenxa izono zethu ukuze akwazi ukwenza into engacabangekiyo, abe ngumhlatshelo wabantu ababi abangafinyeleli kodwa alula isandla sakhe wafinyelela kithina. Le nto ngempela uma siyibiza ngegama singathi iwuthando olungachazeki olungenawo nombandela kaNkulunkulu. Okunye-ke sikuphawula ukuthi amavesi o-Isaya agcwaliseke kahle kakhulu uTestamente Elisha, okwenza ukuthi iTestamente nale Testamente entsha kube into eyodwa ebumbene ngendlela eyisimangaliso. Kwelidala sibona izibikezelo predictions, kwelisha sibona ama-fulfillment ukugcwaliseka. So impela amabhayibheli ethu singawafunda ngokukhulu ukuyimisela, mahle ngendlela eyisimangaliso. Engikutholileyo sengivala ukuthi kubalulekile ukuthi ungafundi bese lilodwa bese uthi hayi ngifundile-ke mina iBhayibheli. Funda amavesi nje ahlukene anokuvumelana njengoba besifunda namhlanje ngendaba ka-Isaiah 53 namavesi amanye ayefezayo oGalatia, oBahebheru, oPetro bekhuluma indaba efuzeleya ka-Isaiah 53. Kuyile ndlela-ke yokufunda iBhayibheli. Sengathi singabuyela-ke esikweni lokulifunda izwi kaNkulunkulu, silithande, silifunde nangazo izifundo zethu, silifunde izwi kaNkulunkulu banazo inhloso yazo ukuba sibe ngabantu abangama-students eBhayibheli. Thixo abuseke ukufunda kwezwi lakhe, nawe isihloko samakubuseke lapha ekhaya. Asivaleke umkhuleko Baba usezulwini, oYesu inkosi yethu enhle nguJesu, sesinikele kabusha kuwe. Sicela Baba usithathe sinjena ugeza amacala ethu, ube bethu sihlaze inhliziyo zethu, sikuba yakho Nkosi ongcwele. Ngegama lakho siyakhuleka-ke manje kuzobe phakade. Amen.